at Rolly David. Para king lananggang kapainawan ning kaladwadari, Domingo Senior, Alfredo Senior, Domingo Junior, Lisel, Belarmino, Emiliana, Jimmy, Romeo, Antonio, Wilfredo, Florante, Ricardo, Cathy, at ding maldang kaladua king purgatorio. Mitipuntam kiragyunig pamponing anak amponing banal na Espiritu, ingginumantabeya kaya kayo. At kaya kantin, Maya pa apak po kaya kongan. may payapak po mo. Kanitingal dogaganakan tayo i Santa Teresita ning Niño Jesus, metong abirhen. Kabatat, siyanta rin kaya katang kasalanan, batang mga intudid magmasusi, kareting banal na misteryo. Ikaw memili kang Santa Teresita, banmi parangalan anting malatinang sampagang Jesus, Ginoo pakadudo. Ginoo pakalulo. Ikang diguranang emunanong Santa Teresita, Kristo pakadudo. Kristo pakalulo. Ikang minantabe kang Santa Teresita, king pamanyulat na king istorya ning metong akadadwa, Ginoo pakadudo. Ginoo pakalulo. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakadudwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa na king biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O lubos mayupaya at parating at yungigpa, ing maingat mong pamanantabi, miras ka rin sa belang sudok ning yato, at mumutos ka rin sa belang bagay, king epasabing upaya. Inyagyang ding kagutgutan at kapahamakan ng kasalanan, irasirang malugod mong tangka. Kapamilatan ding panalangin ng Santa Teresita, sopan mo kay magmasusi kaniting Eucharistia, at king dugod ning mal ay anak mo, kamtan ming kaligtasan nating kamo. Itiyaduan mi king kapamilatan ng Ginoming Yeso Kristo ang anak mo, amabiat magari kambemot ning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Pamamasang ibat, king libro ng Hob. King katatawlian biklat ng Hob, ingasbuk na, at simpana ingaldo ng beitan. Nga ng Hob, king Diyos. Pabustan mong matdaya ingaldo kay baitan ko, pati na ingbenging may malita. Anak alalake, mi pangagliya. Bakit kaya kumete kabait ko? Bakit kaya kingatsa ng indo ko, ko pamete kaluwal ko? Bakit kaya iningat na ako pa ni tangindo, king kardungana? Bakit pepasuswa na ako pa? Nung mete na ako mo kanita sana, ngeni makapainawa ng abering ari, at ding talausok ning yato, at pepatalakat ka rin may ngalasak a palasyo, o matutod na sanang kambering prinsipe, karing ginto at pilak, a bandira, balera, kitmuandala.
Bakit kaya era ako pamiging kalupa, ring pungulami bayit metena? Kalupa ring bingot, ay ebitas ang menakit, king masala. King kutkutan ding taong marawak, ala na lang arapat, at karin, manakit lang kapainawan ding taong may pagal. Bakit hindi mi pagkalupa, king daralan kasakitan? Bakit hindi mi pagkalupa, king magdusang kapait-paitan? Panenayanan ning kamatayan, dapot naman daratang. Minamayap nepa ing kutkutan, kesa king nanumang pibantyan. Kukulis sa kalang masikan king tula, potang inkutkutan, karailaneng dasan. Bakit miyabiye pa, king tao ing sala nung makasalikot neman kaya, ing dalanana. At nung ninong, ing kilungana ning Diyos. Ing amano ning Ginoo. Kakong panalangin kaya kasanang pakiramdaman o Ginoo. O Ginoong Diyos sa kakong talapagligtas, patitingapon aduan ko yung kasaupan, at neng bengi, ikamuri ning kakong ausan, kakong panalangin kaya kasanang pakiramdaman, ing kakong yaklis keka sana tingiran. Kung nakaakarga ing problemang kako dinatang, at ing kamatayan may bugna na akong akmulan. Mibilang na ako karetang malapit ng taglos king kutkutan, tao kong kegisa na ng sikanan. Ang tira kong likwan busal daring mete, kawangis daretang petera king kutkutan, makarate na. Karupara na ako retang taong kekang kelingwan, ayemo na malyaring asopan. Binili mo ko king malalamayawon, king kakarin na namalalam at maralumdum. Ingkasbo mo ka na ako, tune mabayat, kawangis ning maragulayanun, akako tatakap. Papanatilian mo kung mamintuging kekang kaburian, kako'y turumong kekang kautusan o Ginoo. Mantabeya kaya kayo. Pamipasyag king maya pabalita agbangkang Lucas. Inyang milalapit na ingaldo ning pamanukyat na banwa, inari ng Jesus king dubna ing marapya Jerusalem, padalayang tubod ang makauna kaya, at detimintala king metong abaryo ning Samaria, at si jaring sabla para kaya. Dapot ding tao ka rin eretinggap, uling nga pansinan de king papuntaya Jerusalem. Inyang ikit dayti ri Santiago at Juan ay adagad na, sinabi ra kaya, Ginoo, buri mo ing pati pa kaming api ibat banwa, bantampusan darete, berikdanong Jesus at sabyana nala, at
at sinulong nala king adiwang baryo. Ing mayap ng balita ning kayakatang kaligtasan. Mayap abak po kaya kayungan. King kaya katamong ebanghelyo, nano kayang dahilan bakit rening mismong baryo king Samaria edetinggap ing ginutamong Yesu Kristo. Wabado ta naman po na ing Hudyo ang poreng Samaritano ela pumisabi rin mi patela. Pero nanong dahilan bakit ketang makantang bage edetinggap ing ginutang Yesu Kristo. Siguro ing metong kareng peka maragula dahilan mo rin inya ede maligwang tinggap uling ede kakilala nga pong Gino o ede kakilala ng Kristo. Uling isipan ko po nung kakilala din mo yung ginutamong Yesu Kristo, karetang gagawa ng mala, retang uluwana, retang papalwal na demonyo, retang papakanan ng mga rakalatawo na may gisan, king palagi ko, gana-gana tanggapan de. Uy ka ba naman, ing daratang gagawayang milagro, ing daratang manuduya, ing daratang magpakayapya, ing daratang makapagpapadwali ang demonyo, may tanggapan? Oning siguro pin, ing problema yapin ing ede kakilala, inya rening mismong taong areti, ede tinggap ing ginutamong Yesu Kristo. Kening ebanghelyo nga iti, inimo rin ing pawagana kaya katamo ng ginutamong Yesu Kristo. Apinitang nung makanan taya namang tatanggapan, tunay tayo ba kayang kakilala ing ginutamong Yesu Kristo? Uling nung tunay tayang kakilala, mabiyasa tamong tanggap at emo tanggap, nunay mabiyasa tamo ring tuki, kareng miyayaliwang bagay-bagay para pat na kaya katamo. Po ba doon nung babatsawan nyo po rin mumunang pamamasa, napon po ang gangeni. No pong kasanting rin kaya katang mumunang pamamasa, tungkol king libro ng Hob. Itang napon, ihob, si bukanen ng nga pong Gino, inyape paboren ni Satanas, bangka nita, gawa na nung naning para kang Hob. Pero lawan yu, o tiyamin ni May Hob, waman king kaya katamong mumunang pamamasa kanitingal dong iti, posible gagagayay Hob, o kaya naman bagya-bagya manamdaman niya Hob. Pero iya kapilan man dinabas king asbuk na o dinabas king kaisipan na ingisumpa ni nga pong Gino. At nanong dahilan, uling ihob kakilala ni nga pong Gino na at uling kakilala ni anjang na numaning malyari enay tanggi, enay lako at lagi nang tanggapan king kayang mismong pamibiyabye. Sana makanini mo rin po yung kaya katamong daptan. Waman possibly we become alien to God Himself. Akakalingwan tayo at tayo kikilalang lubusan ng apong Gino. Pero sana king kaya katang pamibiyabye, dumalam yung kaya katang pamakikaluguran king apong Gino. Banpotang dinalam yung kaya katang pamikaluguran king apong Gino. Tamong maging Samaritano ay tayo tanggapan ng Diyos. Noon ay mabiyas tamong tanggap king apong Gino, kareng ganaganang pagkalub na kaya katamo. Bali po ining masanting kang Hob, kaya rin kaya katamo munang pamamasa. Nga nang sasabing Hob, napon, ingginu yang mamye at ingginu yang kukwa. Ingginu yang mamye at ingginu yang kukwa, may parangalan niyang Diyos, king sabla-sabla. Sana makanini po yung kaya katang maging attitude. Sana maging makanin niya po yung kaya katang pamanugali. Uling no yung kaya katang pamanugali maging kalupa ng Hob. Sigurado ko,
Andyang pamangilalat aking apong Ginoo, dimot mo. Andyang yung relasyon tam king apong Ginoo, makanta kalalam. Sigurado ko po, na anuman ing dasan tamo paging kaya katang mismong pamibiyebye, mabiyasa tamong etabili, at mabiyasa tamong naging kalawat king apong Ginoo. Dawen nyo, king kaya katang ebanghelyo reng Samaritana o reng Samaritano edetinggap, uling ede mo kakilala. Pero isipan ko po nung kakilala din king kasikatan na ni Ginutang Jesucristo, king palagi ko, ala ni metong mangbaling magpalangpas kaya, nung kakilala damo, nung nino, ing daratang kareda. Ngening kutang ko po kaya kayo, nung daratang ya po kaya kayo nga pong Ginoo, mamusni ko mo rin pong pasbol, o ali kayo. Nung ing dadala na kapag subukan, mamusni ko pamuring pasbol o adi kayo. Nung daralan na kayapan, sigurado kumamusni kayo. Nung daralan na kapag subukan, yakbado nung ibus ni Yemo rin. Pero nung ipisab yang Kenny, aliway tan dadalan na, nune nung nino yung magdala, king palagi ako bus niyeng pasbol, darala naman, kapag subukan o kayapan, uning magdala alang adiwa nung ading apong Ginoo. Talakad tapo. Kareng balang kayadwan na ning pakibat tamo, Ginoo, ipakit mo kaya kami nung makananumingasa ni Eldodo ing tunedo good. Para karing obispo at pari, atuklasan dasana, ingneng mas maragula babiak walta, king ikapasnoring miserabli, lalo lang darakal ding kwatang tatanggapan do, bang makaibielang maigit pa, ipanalangin taking Ginoo. Para karing sablang magobra karing ahensya at sosyedad, amitatag, bang sumawag ka rin miserabli, era sa ang kaminan, para king karelang sarili, itang makatalaga ka rin miserabli, ipanalangin taking Ginoo. Para ka rin sa blang uring kalulu, ding anak ka magkulang pamangan, at ding karelang miserabling pengari, ding babaeng misasaling laman, aring karelang katawan abuswan doring ating kwalto, para karimbihag, ay mapapakita ng ditak mo man lugod, para karing mga tuwang alang kayabe, nune, hindi takdang apangan, at impamagdili-dili, ipanalangin taking Ginoo. Para kaya katangan, abinang makabalot king malatitang sarili, may buklat tasana, para king ikakayap ding aliwa, ipanalangin taking Ginoo. Ngeni adwan tamo in sarilitang kapagnasan. O mayupayang igpa, Santa Teresita, pepakit na kaya kami, nung makanano ing misane, Aldodo king tunedo good, kapamilatan ning pamanyapat, kareng malating bage-bage, amit mong pakamal king kaya kang harapan. Ipaniga po mi kaya ka, sopan mo kaming lugod, kareng miyayaliwang bage-baging daraptan mi. Banking pamanyapat mi kareti, aparang alandakat apadigayan, ngenit manggaman king alanganga.
Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanako at rengke kayong dawon, maging katanggap-tanggap darapaning Diyos, sikpang lubos mayupaya. Oig paming migdalang pupurian mi ing makapagmula ng dapat ning kekang grasya kang Santa Teresita nung makanano mong ketulaing pami patutungin ang pang na ikatula mo naman sanang tanggapan ining kekeng kasiwan itiadwan mi kapamilata ng Kristong ginumi ginuman tabiya kaya kayo iat nayo ring puso yo pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilata ng Jesucristo ang ginumi. King aldoyti parang alan mida rin kaya kang santo, amita gudaling king biera kang Kristo, alangalang king kayaryaning banwa. Emo nalong lugod, ing papakit mo kaya kami, kabangausan ming pasibayang ketawan king umuna ng kalinisan, at agkatan mo king takman keti king yatu, karing kalam ning tuto king biye. Purinita kang biyering sablang koro ring angeles karing banwa, daradit ming kaya kang ligaya. Dahil makiabi kami king alang tok ng dang pamamya kapurian kaya ka, kabang ngaming ang sasabi. Diyos sa may paya, mitluhin banwa niya, king kang ligaya. Hosana, king katas-katasan, mapalagida ng king Hosana, king katas-katasan. Tunay kapin banaloig pay king panibataning sablang kabanalan, urinita pagparalang pumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami madiyari ng katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayami daon kusang loob king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka, piraso net binyene karengke ang disipulos at ngana, kwananyeti ko nganat kananye, uling itiyeng katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay baning apunan kinwaning kadis, pasibay pepasalamata nakat pinuri, dinwang ning kadis karingke ang disipulos at ngana, kwananyeti ko nganat minum ko kaniti, uling iting kadis ning daya, kuing daya ning bayampon na lang hanggang tipan, amibubu para kaya kayampon para kareng sabla, ban kaya mi patawaran na rin kasalanan, dabtan nyo itiking pamigagana kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. Inyangin ning gaganakan mi oig paing kamatayan at pamanyubli ng mebian ning anak mo, darami kaya kay ting tinapen ning biyating kadis ning kaligtasan, lan ming pasalamatan kaya kayong pepadirian mo kaming matampang tala kadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, king kaming ansa ng misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kami ang timong metong ning banale Espiritu. Ganakan may oig paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap ya king lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papay, Florentino kaya kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mo na naman ding kapatid ming pepaynawan at maninayang subling mi at ding sablang mayang unabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye at ang angga, ban kaya bien ng Mariang Birhenin Duning Diyos, kaya bien ng San Jose kayang esposo, ring apostol at ding sablang banal, ladong-lado ni Santa Teresita ning Niño Jesus,
at tinupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, purian dakat padigayan, kapamilatan ng Yeso Kristong kaya kang anak. King kapamilatana, kambyen at kaya, igpang mayupayang tutu, kagum ning banade Espiritu, pupurian dakat parangadan, manggaman king alanganga. Ngeniking mit mong kapanaligan at dugod, maus taking pa karing amanong tiro ng Yesus kaya katamo. Ikbami, Isang mahilig, dagang kaya kami kaya ni pamito ni lubog at isulit ang diban mo. Ingka ka na may ginagawa, bibiyam kaya kami ng landongin. Ang po'y patawad mo kaya kami ng sana mo kaya. Anting pa matawad ni katong kasali kaya kami. Mga yung kaya pa'y sawat yung pagso, ikabas mo kami king sablang marok. ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan king panahon miban, king kasaupaning pakadulo mo, parati king mikabos king kasalanan at biligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yeso Kristong kaya kaming talapangabos. Muling kaya kami kaya kayo payan at tinigaya, hanggangan king alam. O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, yung kapayapan dakwan ko kaya kayo, yung kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Emo sa babaliktan ni kasalanan mi, nunelawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang panbilugan nagbangking kaburian mo, ikang mabiyempon magari, manggaman king alanganga. Kapayapaning ginuman tabi sa kapilan man kaya kayo, At kaya kanti mo, ipakitangin ng pamsan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. minalakoging kasalanan ni Yato. Pakaluluan mo kami, kordero ng Diyos sa minalakoging kasalanan ni Yato. Pakaluluan mo kami, kordero ng Diyos sa minalakoging kasalanan ni Yato. Ibiyam kaya kami kapayapan. Niyo'y Kristo, ang kordero ng Diyos, niyo'y minalako king kasalanan ng yato. Nuwan na rin mayaus king apunanan ng kordero. Ino, ayaw kumatang pagtanggapi ako. Dapat ikis na yung yaman mo. Ayap na.
Siklaw tamo po para kay Horacio Emperata para king kapayapan. Itamongan po. O Diyos sigpami nga tsubanwa, ginuning kapayapan at katuliran, mapakumbaba kaming lalapit arapan mo, kaniting panawuning mususubing kagutgutan, king pisasabyan politika ning dayat malat, kaniting kaya kaming dake ning yato. Karing may nga labas sa panahon, pepanatilyan mo yung kasalpantayanan mi keka, anting meto nga bansa. Ing kasalpantayanan mi, king ganaka at kayapan mulog. Yang may ngabos sa lang kasasagkulan ke kami, karing mi kakarakala kalamidad, apepasari ning ketubuan. Antimurin, karing sagkulage waming tao, kaya kabaning istorya ming anting bansa. Iligtas mo kami, O Ginoo, iba't king makatakot adalumdum ning gera. Pakiramdaman mo laring paniga pumingi ning daralong kami keka. Pakaluluan mo kami, O Ginoo. Anguan mo kami, iba't karing puwersaning dewakan. Amitatake king karokan, karing pamuntok ning yato. Uling maniwala kami, elatawuring kalaban tamo. Nune, espiritu lang pamuntok. Ilaring at tsuking kayo pa yan, at ding talipanibala ning karalumduman, amagari king yatong ngiti. Ding espiritual akawal ning dewakan, king mabilog ayato. Ipanalangin milaring pamuntok ming mi panibalan gawang masakit a desisyon para king bansami. Ipagkatiwala milaring kapanayan mi keka, pati na ing paintungulan mi. Layon maniga po, king pamamatawad at pakalulo mo. Karing pinandit, apauli ring takot at suspetsya mi dungisan ing panlalawe mi, at meging dala ning eustong pamangampi, at pamikasama, karingaliwang katutubo at lay. Taimtim kaming magparalampuke ka, O Ginoo. Kinggawan mo kaming kasangkapan ning kapayapan mo. Nung nuka rin ing pamikasama, yatad mi ing pamikalugot. Nung nuka rin ing pamipanasakit, ing pamamatawad. Nung nuka rin ing pamagduda, ing kasalpantayanan. Nung nuka rin ing kasiranlub, ing kapanayan. Nung nuka rin ing karalumduman, ing sala. Nung nuka rin ing kalungkutan, ing tula. Iti aduan mi, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang po mag-ari kambe mo, king kameto nga ning banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Virgen de los Remedios, San Miguel Arcangel, San Jose, San Francisco ning Assisi, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calunsod, San Fernando, Santa Monica at San Agustin. Talakad tamo po. Manalangin tamo, o igpaming malugod king upayan ng kaya kang lugod, Santa Teresita inampang ng lubusan ng kayang sarili kaya ka, at manalangin niya para king kaligtasan ng kabilugan na ketawan. Mananasan ng ding sakramentong tinggap mi, katmanda king lugod at ipagdalang kapatawaran. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabiya kaya kayo. Bendisyonan ako ng Diyos sa lubos mayupaya, ing igpaing anak at ing Espiritu Santo. Ing misa mi dawon na umetam king lugod ng Kristo.